장병들입니다. 특히 올해 예상치 않게 맞닿은 방역 전선과 ikaze abakunzi mwese ibiganiro byacu nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye n'umugeni Clarisse. Uyu munsi tukaba twakusanyirije bimwe mu biranga ubuzima bwa Kim Jong-un, perezida wa Korea ya Ruguru. Kim Jong-un yavutse tariki 8 z'ukwezi kwa mbere mwaka 1983. Ni ukuvuga ko afite imyaka 39 y'amavuko. Ni umuhungu wa Kim Jong-il ari nawe yasimbuye ku buyobozi bwa Korea y'Amajyaruguru, akaba n'umwuzukuru wa Kim Il-sung ufatwa nk'intwari yatumye Korea y'Amajyaruguru ibaho. Kim Jong-un ni umwe mu baperezida batinywa ku isi. Aracyari muto, arakize kandi avuka mu muryango wubashywe cyane muri iki gihugu. Afite ipeti rya mareshali, akaba n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru. Azwiho kutavugirwamo, gufata ibyemezo bikakaye no kudakururana n'ibihugu by'Uburayi na Amerika, ari nabyo biherwaho bamwita umunyagitugu. Kim yaba ku buzima bwe bwite ndetse n'ubw'igihugu cye ntakunda kubitangaza, ku buryo mu gihe COVID-19 yagaragaraga mu bihugu byose, we yatangaje ko nta muntu n'umwe wigeze ayirwara mu gihugu cye. Kim Jong-un akaba yarize igihe gito yakize mu gihugu cy'Ubusuwisi, akaba afite diplome ebyiri, imwe muri physique yakuye muri kaminuza yo mu gihugu cye ndetse n'indi yakuye mu ishuri rya gisirikare. Kim Jong-un buri mwaka akoresha amafaranga arenga miliyoni 600 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga hafi miliyari 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Akenshi aya mafaranga ayakoresha mu bikorwa byo kwinezeza, harimo nko guha impano zihenze umugore we, kugura ibikoresho bitandukanye by'agaciro, ku buryo we buri kintu cyose atunze agitumiza ku ruganda kandi kikaza mu mazina ye. Ibi kandi bigakorwa n'inganda zikomeye zo mu gihugu cyo hanze ya Korea y'Amajyaruguru. Kim ni umufana ukomeye cyane wa basketball. Mu gihe ari mu gihugu cy'Ubusuwisi, ari naho mama we arimo kuvurirwa indwara ya kanseri, Kim yaboneyeho umwanya wo kumenya imikino itandukanye yo mu bihugu by'Uburayi. Urugero ni nk'umukino wa ski wo kunyerera ku rubura, ariko by'umwihariko aza gukunda cyane basketball. Ni umufana ukomeye cyane wa Michael Jordan, ku buryo yigeze no kumusura. Ikindi, umunyamerika wamenyekanye muri basket witwa Dennis Rodman, ubwo yasuraga Korea y'Amajyaruguru, Kim yamaranye nawe iminsi igeze kuri 2, akoresha iminsi mikuru ihenze cyane yo kumwakira. Akaba ari umufana ukomeye wa equipe ya basket yitwa Chicago Bulls. Kim Jong-un atunze ikirwa nk'umuyobozi w'ikirenga muri icyo gihugu, abasha gutunga ibintu bye ku giti cye. Urugero ni icyo kirwa, afite indege ze bwite, afite umutetsi ukomeye, afite amato kandi byose bya karite. Bivugwa ko ibyo bikoresho bimutwara byibuze miliyoni 75 z'amadolari y'amanyamerika buri mwaka, ni ukuvuga hafi miliyari 75 z'amafaranga y'u Rwanda. Umutungo wa Kim Jong-un, umuyobozi w'ikirenga wa Korea y'Amajyaruguru, ubarirwa muri biliyoni 10 z'amadolari y'amanyamerika. Nubwo agerageza guhisha ubuzima bwe bwite, Kim umutungo uzwi ubarirwa muri biliyoni 10, hakaba haragendewe ku byo atunze bizwi, konti ze ziri mu mabanki atandukanye, ibikorwa by'ubucuruzi, harimo ndetse n'ibyo akora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kim yashinjwe urupfu rw'umuvandimwe badahuje ababyeyi bombi. Uyu akaba yarishwe bamuteye urushinge rw'uburozi. Kim niwe bucura mu bana 3 bavukana, harimo umuhungu w'imfura ndetse na mushiki we akurikira. Bivugwa ko Kim ari we wishe imfura y'iwabo kuko niwe wari guhita asimbura se. Uyu muvandimwe we bahuje ise tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2017, ubwo yageraga kuri airport ya Kuala Lumpur muri Malaysia, nyuma yo kumara imyaka igeze kuri 14 mu buhungiro. Abagore babiri baje kumutera urushinge rurimo uburozi, nyuma y'iminota 15 yahise apfa. Uyu mukuru wa Kim Jong-nam akaba n'ubundi yari yaraciwe mu gihugu cye nyuma y'uko mwaka 2001 asuye icyanya cy'imyidagaduro mu gihugu cy'Ubuyapani, igikorwa kitashimishije abayobozi ba Korea y'Amajyaruguru. Ibi bikaba byaraje gutuma ahunga igihugu, ariko murumuna we ntabwo yigeze ashirwa kuko yari afite ubwoba ko isaha n'isaha ashobora kuzagaruka akamukura ku mwanya wo gusimbura se. Kim buri mwaka akoresha miliyoni 25 z'amadolari y'amanyamerika kuri sitasiyo yo mu mukino wo mu bwoko bwa ski, ni ukuvuga umukino wo kunyerera ku rubura. Ukaba ari umukino usaba amafaranga menshi kuko ibikoresho byayo bisaba kuba bihangana n'urubura. Uyu mukino ngo si buri muturage wese wa Korea y'Amajyaruguru wawigondera. Ubwo yagiraga urugendo muri Singapore, Kim Jong-un akaba yaritwariye ubwiherero bwe bugendanwa, no kuvuga toilette ye. Ibi akaba yabikoze kuko yumvaga atizeye umutekano we. Ni mu gihe cy'inama yabereye muri Singapore hari mu mwaka 2018, inama yari yahuje Korea y'Amajyaruguru ndetse na Amerika.
Ikindi kandi mu byo yitwaje hari harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, ngo nta gihugu na kimwe yizera ariko byagera ku Bushinwa ho bikarusha. Kim arwaye indwara ya diyabete, ari nayo mpamvu yita cyane ku byerekeranye n'ibyo aza gukoresha nk'ibiribwa. Kim akunda kunywa itabi cyane. Itabi anywa rikaba ryitwa YSL rya marike ya Yves Saint Laurent ryo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ipaki imwe igura agera ku madolari y'amanyamerika 1000, ni ukuvuga hafi miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Aba mu ngoro we n'umuryango we ugizwe n'umugore n'abana 3. Ni inyubako nini ihenze cyane, ikaba ifite ubusitani bunini. Ikindi ikaba ikunda kwiparitsemo amamodoka ahenze cyane. Afite kandi n'indi nzu yahariwe umutetsi we, ari naho akunda kwakirira abamusuye. Kim atunze ubwato bufite agaciro ka miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga hafi miliyari 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni bumwe mu bwato buhenze cyane ku isi mu kubutaka, bakaba barifashishije abahanga mu bihugu bitandukanye. Akaba ndetse anakoresha amafaranga menshi mu kugura inkweto, amasaha ku kaboko ndetse n'amarinete y'izuba. Kim afite abadogiteri bageze ku 130 bashinzwe gukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi. Aba badogiteri akaba bashingiye ikigo, nta kandi kazi bakora usibye ku bushakashatsi ku buzima bwe. Ikindi nubwo arwaye diyabete n'indwara zifata umutima, aba baganga ngo nta kindi bashinzwe usibye kumukurikirana banakora ubushakashatsi ku buzima bwe. Afite mask yo mu maso ikoze mu isura ye. Ikindi akaba abayobozi bose mu nzego zo hejuru mu gihugu cya Korea y'Amajyaruguru yarabaguriye imodoka zo mu bwoko bwa Benz. Inyogosho ye imeze nka penke, umusatsi wo ku ruhande yawumazeho agasigarana uwo hejuru gusa. Ni inyogosho yagize itegeko ku basore, ikaba yarahawe akazina ka ambitious, ni ukuvuga irari. Reka tubashimire cyane abakunzi b'ibiganiro byacu, nk'ibisanzwe naho ubutaha. 대할 수 없는 것들입니다.